بكلمة ببين بينه جبر وياكي دخازين كلمة بترسل اوكو كلمة ببه افريناري باراديغما مودرنيتا ديموكراتيك بكردستان آزاد بسر بخين امشي بدنكك بلند بيجن بشي محكمة بشي محكمة بشي كردو كردستان شمو آزاد یا گدان بر خودان و این کمال و خیریان و این زلطیف و لیلایان اون عبری مصوم دوغان بر خودان رزندان بیوشکید زنجیران بر خودان رزندان خیلو شاند دیواران بر خودان خیلو مزکن میلانان بر خودان رزندان آقا منصوری به پیری هموشان سرهندان آقا ایساقی
Mecid neşki, azadiye geldi kurt, azadiye jine, azadiye çandu hünertini. Hem yan mecidi mişkinin, yancı mişkinin. Bıkayazın. Rojam ederken, esreçiya, dinleşi babam, el-Muzeviya, esreçaşu, el-Tekeriya, kralım diyane. Rojam ederken, esreçiya, dinleşi babam, el-Muzeviya, esreçaşu, kralım diyane. Rojam ederken, Hücrelerin sessizliği, karanlığın derinliği, ihanetin sinsili, ruhunda sızın. Hücrelerin sessizliği, karanlığın derinliği, ihanetin sinsili, ruhunda sızın. Kematin yoldaş, kardeşliğin yıkılmaz, öpüzüsün sen, susmayan mahmur. Zaferlerin yılmayan, öldüsüsün sen. Yaşanacaksa bir seninle yaşanmalı. Güneşin ve ateşin yoldaşısın sen. Yaşanacaksa bir seninle yaşanmalı. Güneşin ve ateşin yoldaşısın sen. Direnmektir sana can veren, gurbetinle bu şarkım sana. Dağların aşkına güven, Agitlerin aşkına güven. Berxudan jiyane, windisa hemu serseran serçava hatin. Sadan heval hat şehit kirin. Disa pir hevalin meket dan. O eko le zindananda mane, eko ambejin le kuçeyande. Disa le her ali me kemel berxadede. İro kej berxadede. Hun hamu hevalin meyil ve deriş jufat zanen. Yani Kürt ev niziki 40 sane bereda jî û heya îro jî berxwedaniyek pir hempa nîşan dide. û ji bo hemû rojhilata navîn jî gelên ji bo rojhilata navîn jî bûye mînakek pir girîng. Îrokê omeya me tê ev mesele ji bo me pir girîng e. Îcar hûn dizanin demeke dirêj e li hem li ser çanda Kurdî, hem li ser hunera Kurdî, hem li ser naslama Kurdî tecrüdeke pir mezin heye. Le tecrüd jibo tecrüd dijî mirovahiye. O em wek hunermendên Kurd dizanin ku heya tecrüda serok apo neqeder aramînayê li Kurdistanê û li hemû rojhilata navî. Îcar ji ber vekê em tecrüda li ser serokatî şermezar dikin û îrokê jî